Ona gutuika gitaru-ini gia gatagati arimi no kahua marakonya makiuga urimi wako ni wakuna murimi guoko makiuga no hathara mataraga kimera thutha wa kiria kingi maundu mari na ngurani ruguru rwa bururi kuria muingi urathingatwo hande kahua kungikinya atongoria makiutwarira miungurwa na githomo kia urimi wa kahua. Kwa hivyo muende mlime kahawa. Nataka kutoka kwa vitu hata miwa tuachane ama tupunguze. Mubunge John Waluke augite kahua gathieti na mbere na kuhaibia thogora na urimi wako no urehere arimi umithio munene. Hata saa hizi kahawa imefika shilingi 172 kwa kilo. Ona gutuika arimi gitaru-ini kia Mount Kenya makoretwo makiuga urimi wa kahua no wa kumahinyiriria maitho-ini ma andu angi urimi wa kahua ukoretwo gituma gitaru giki gikuranire. Yeye pia apate pesa ya kahawa ile inalipwa Mount Kenya shilingi 172 kwa kilo kama inalipwa kule, hapa pia inalipwa bei hiyo. Mubunge wa Sirisia erite arimi ati thirikari iri na mubango wa kwarahura na kuriukia thothaiti cia arimi iri kumanyitirira urimi-ini uyu wa kahua. Cooperative officers ndio ufanya ukora na wizi, hiyo wakae wakijua chuma yao iko motoni. Na mimi siongei bure, nafuatilia. Kama mimi nilifungwa na ni mbunge, wewe ni nani hautafungwa na kufuatilia? Waluke oho ni ateteire magoti maria mongereirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza akiuga magoti maya ni magukinyaniria tabarira na motungata ma muingi. Hii ushuru ukienda nje, hata mahali mimi nimetoka Spain, everybody analipa ushuru ndio iji yao endelee ifike mahali imefika. Lakini Wakenya walikuwa wamezoea tu ya bure. Hakiri uguo erite muingi ugie na wetereri kuona matua maria thirikari iratua maraterefoni wendi wa kuhingiria muingi ciiraniro. Ngiribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana.